Thikiririo tuthie mwe kwe Joseph Wachira atumenyithie ndeto eno makiria. Wachira ngikorwo nurajigua tatwire niki kiraria kingi mwena ucio. Komukira na njira njega muno makiria guku ni mwena wa Keno kaunti-ini ya Murang'a na mathukuru makihingurwo muthenya wa umuthi. Arimu a JSS kana Junior Secondary guku kaunti-ini ya Murang'a maugire matikuingira irathi-ini indi marurunganite imwe kwa imwe guku ni tauni-ini ya Keno majirie kururungana kuma o kuria kuraihu mwena wa Kagia Road na maranjira merekeire imwe kwa imwe nginyagia wabici-ini cia TSC thiini wa tauni ya Keno. No gwenda kunyitanira na muikariri gite wao kuhiriria haha ona njira nguhi atwire hihi niki gitumi gia gukorwo mukirurungana muthenya wa umuthi kwiriria haha guku ni kwa Inooro TV imwe kwa imwe. Tabarira ya uge waku ni kunjira mwari mutaigana hihi uguo na niki mwarurungana urorete haha mbere. Wanjitie na rito riaku? Njitagwo Mutugio Mureithi na ninie munene wa JSS. Okay, ninie munene wa JSS Murang'a County. Umuthi tuyarakaru ni thirikari kwaga gukinyiriria their promises. They promised us watatu confirm na watatu compensate. Reu juzi on May 10th the Employment and Labor Relations Court iratuitua at internship is illegal in Kenya, and that's why we are here today, because if we go to school we will be breaking the law na tutaki kwenda kamete. Njira mwathi kuria wabici-ini cia TSC ni mariku mugukorwo mukirunga nao kana ni maundu mariku murathie kumera kana mwathi gwika atia? Tugukorwo tukimane the petition and we present the court ruling Justice Brian Ongaya of the Employment and Labor Relations Court. Muri arimu taigana haha na JSS the Murang'a muri arimu taigana hihi? Arimu JSS Murang'a neta ngiri imwe na matano no mothe turi arimu ta magana meri. Njetekeria ndekiririe na umwe haha hihi wi mwarimu umwe no uriku na gitumi kianyu mukorwo mukirurungana muthenya wa umuthi? Ndi mwarimu wa guku Murang'a njitagwo Gitau ndigikiria hau. Ndi mwarimu wa Murang'a no muthi turi arakaru andu acio reke tuge ni maheirwo watho ni igoti matwandike no nginya muthi uyu tutie twana matokeo twerirwo moke metha-ini twarie tutie turona mundu ona umwe nikio tugirio muthi tuke tururungane nigetha aticoke ne kanto kiguika na turehoya TSC ako ni mwe watho muwathikire simple and clear. Ndekiririe na my sister we haha hihi gitumi kianyu na murehoka kuona mariku mwathi wabici-ini ya TSC muthenya wa umuthi? Turehoka hamaretwa ni muthoni no turehoka ati TSC ni kuigwa mateta maitu na mathikire igoti uguo riraugire ati internship ni mugaru na watho uguo matwandike on permanent and pensionable basis. Ni ngatho mwena ucio wa studio ne imwe kwa imwe kuma haha tugutwarana na arimu aya nginya kuu wabici-ini cia TSC tuigue ni mariku magukorwo makiaririria indi imwe kwa imwe kuma haha mwena wa Keno muhuro wa kaunti ya Murang'a. Nie njitagwo Joseph Wachira.